Malacca, you know seus ba. Ka Christmas ka day ka buộc chính men ka đầy đủ ka buộc chính kết men Điang huân ya ka la đua đua ba mình xiêm kan xem chính nghe Christmas pasok tongin ya wai Christmas pasok ya pi Christmas pasok bakmen ya pi kadai kasi chimpen em jongi tongin risa tongin ya shat men bala shem museum ka jingkermen satlak perthei ku bonin ra balaka you know seus ba ka Christmas ka day ka po jingmen ka day ru ka po jingkermen Liang hun ya ka hala don hun ba mình sim kan shem jing Jisu lawan banong riu Balong jing shai yêu khuôn bên riu Ya la jing in tungin bên thăm ma Nhìn long ken kata ka jing sha Christmas pasok tongin ya wai Christmas pasok ya pi ya pi Christmas pasok tongin ya wai Christmas pasok ya pi ya pi Don Bosco Media Network Shillong Province MBC Television, presenting the DBMN TV OTT app, your single stop to stream content from Meghalaya on OTT platforms with free subscription fee. You can now easily access your favorite local news both in Khasi and English, Kakanta Ki Samla, Kasurkan Ot, and other many programs on the Android TV with the DBMN TV OTT app. Here's how it works. Just simply start by scrolling to the Apps tab on the home screen of your Android TV. Select the Google Play Store app. Next, search for DBMN TV, and once the DBMN TV app appears on your screen, click on the Install button. After the installation is done, click on Open to start the OTT DBMN TV app. Once the app appears on your TV, you can watch any content that are available on the home screen or directly take the live preview to follow our daily programs. Install the DBMN TV OTT app to get the best viewing experience on your big TV screen. Now enjoy various local programs in Khasi and English on your big TV screen. Don Bosco Media Network Shillong Province MBC Television, presenting the DBMN TV OTT app, your single stop to stream content from Meghalaya on OTT platforms with free subscription fee. You can now easily access your favorite local news both in Khasi and English, Kakanta Ki Samla, Kasurkan Ot, and other many programs on the Android TV with the DBMN TV OTT app. Here's how it works. Just simply start by scrolling to the Apps tab on the home screen of your Android TV. Select the Google Play Store app. Next, search for DBMN TV, and once the DBMN TV app appears on your screen, click on the Install button. After the installation is done, click on Open to start the OTT DBMN TV app. Once the app appears on your TV, you can watch any content that are available on the home screen or directly take the live preview to follow our daily programs.
Install the DBMN TV OTT app to get the best viewing experience on your big TV screen. Now enjoy various local programs in Khasi and English on your big TV screen. Kijing duai, kajibab jong pi kalong, konong pen em to ai jing em mingi. Tunginya duai, hau pres ubalong usngi basisha, ujing shai ubom jupep ban pen shai ngi. Konong pen em to ai jing em mingi. Kotrai nong thau nong bu, nyai ngu ye me hakane kasngi bathamai, bat ni shat kemen hakasngi jing me pat. Konong pen em to ai jing em mingi. To men sim jong me un hikai ngi man le ka mon jong me to ya da tin len ti ngi da ka jing star jong me unong pem to a chi me ngi ya la mi ngi ban yo ban ta da ka jing men ha ka yu kres ba khun top sai ngi da ka tin bat ka met jong me unong pem to a chi me ngi ko kan rat to ai ngi yak jing kur khu jong me wat lang yim long ki ba bit nyai ngu ya me na do ka do nut Konong pem to a chi me ngi kokpa jungi uba penen kalong ka bukoi ka teng jome kanwan ki ma jome kalong ka mon jome ba ne to ai ni na chi bang chi ka la si matama bi ni ka chi kuma ni ma ka si ni ba ya mi sha chi shoi re ba ni na si amen. Subhasyong. Men para biye hagade ge step ngi sngongu ngi dap de jing kemen yu blay kamtame na ge benta gade ge sngi ke bang ye kendu lang hagade ge parish yai ku blay kamtame ye pi way balai wan lang menta hagade ge sngi ke Christmas besuk idang don hagade ge ayam juga por Christmas ban benta gade ge jing kendu lang jui ke long ru na ge benta ge jing penkut yu jubilee juga parish bat na ge benta ge jing kentang ye na ge benta laingut ki diken Yau diken Jenas Imli, udiken Jitandis Soshang, bat yau diken Lamperlin Lingdo. Kendiat ang dia syo bangin sedang ia akan deka riti jing le niam juga mas bakuj bat kajing penkentang ia kini diken.
ngan pesngau shua pi kendiat sepang ke history balengkot na jogi diki laingut ki diken. Udiken Janus Imli ubadei na ke parish nong kasen. Udei ukun jong iba Skelsion John Soishang, bat ikong Leticias Imli, lakaya uha ka arpu pratarik gelalengkot jong usnam kat kendai spa kendai pusan. Hagas nong marngor maukan pambe. Udei ukun bahnriu naki kat arngut sipara, henriungut ki kentai, bat henriungut ki senrang. Arngut ki laklat no, bat kabakam pelas juga kadai lingba ime jong Deacon Janus ikong Brigitas Imli bamkwa hing ublay ibalapas yaw yu uban litlong lingdo nadu kapor budang rit kajing yat lenti jong ha kajing pulie kalong kumdi nadu senyap kat kendai spa kendai pukundai adu arjar pra kelas A adu kelas 7 ilalet ha ke sekolah po Stephen Ferrando Memorial po Primary School Marngor. Hausnya marjar kendai hadu arjar katway, kelas 8 hadu kelas 10, hapo St. Paul Seminary po Shillong, bar St. Gabriel High Secondary School po Shillong. Hausnya marjar katway hadu arjar katlai, ila pule kelas 11 hadu bar kelas 12, hapo Minor Seminary St. Xavier Minor Seminary po Shillong, bar kumjuru ila pendep rengkat ia ka plus 2 jongu, hapo St. Michael High Secondary School Sning. Haus na marja katlai ilalet na gabenta ko orientation course lani ka spiritual course hapo Holy Redeemer Renewal Center retreat hapo Umroy. Malus na marja katlai du arja katan riu ilalet ban sedang saya kajing puli philosophy Bachelor of Philosophy lani BPH ha Christ King College Long. Malus na arja katan riu ber arja kat kendai ila pentibet saya ke Bachelor of Science BSc St. Anthony's College Shillong, but ila syong asa hapo Stephen Hall Hostel. House nam arja kat kendai, adu arja arpau. Ila pentibet ila di rengkat berkenhun jong Jesus Youth National Full-Timer Volunteer, but commission hapo Kerala, but Silchar Assam. House nam arja arpau berarpuway ila le ka practical training lani ka Regency ha Umdang Parish. Bat St. Joseph Seminary Pendengrai. Haus nam arja arpuway hadu arja arpusau. Ila betibet pat saya ka kejimpen kre ka bakadu ka Bachelor of Theology lani BTH kejim puli Theology ha Orient's Theological College Maulai Motsiar. Bat day ha ka arpu arterik benai jeliu arja arpusau. Lapan kentang diken yei da Most Reverend Linus Nelly Didi Archbishop jong ka Imphal Archdiocese. Badadu benai Julai hadu December arja arpusau ila pendapat saya ka Diaconate Ministry ha St. Thomas Parish Mairang. Kagentin im sengi jong iya kani ka sengi jengkentang kadai udai ukenran. Wala sot na ka gospel jong Yohanes kalong arpuway dekot nyau. Kani kadai ka history balengkot jong i Deacon Janus Imli. Udikan Jitandis Soishang SDB naga Sengreunium jong solution. Ubadairu naga nega parish nong kasen. Udikan Jitandis Soishang udai ukun jong iba Tarsis Marngar bat ikong Itilda Soishang. Lakaya haka arpulai terik uleber hau jong snap ka kendai spa kendai pulai haga snong ti sau. Udai ukun bahenriau na ki kendai ngut sipara, laingut ki kentai bahenriau ngut ki senrang, arngut ki laklat no. Ila yok pediang ke baptisma ka arpau terik jong benai yayong ka kendai spa kendai pulai. Kajing yat yanti jong iya kajing puli ba kajing penkre banlong ulingdo. Nadu snap ka kendai spa kendai pupra, ula sedang balik school. Ban pendap ban sedang ke kelas nursery bat KG ula pulia ke English school nong kse ba kelas 1 ha nong luai RCLP school kelas 2 adu kelas 4 ha Clem school ba kelas 5 adu kelas 7 ha St. James Secondary School ti Pedang penen Umyong Mairang arjar nyau ban penurlong yang negajing terang ban long reuniam ha uni usnam ula rong ha Savio generate maulai bala pendap ke kelas 8 adu kelas 10
Hagadega Apostolic School. Ula pendep ke kelas 11 but kelas 12 ha Bosco Mount Rongkon Tura. Arja khatlai ula let ya pendep ke pre-novitiate ha Mariam Nagara Tripura. Nang tala pendapat saya ke novitiate ha Sunnyside Opeshilong. Bat ula shimru ke jing smai ke benengkong ha ka arpu sau trik benai jemang arhajar khat sau. Arhajar khat sau la pai uban puli ke philosophy bat ke BA Hasilation College Sunada Darjeeling. Hadin bala pendap ke philosophy bat BA la pai uban le ke practical training Hasilation College Sunada ha usnam arhajar khat nyau. Ha sabiu junarit maulai ha usnam arhajar khat pra. Arhajar khat kendai hadu arhajar arpuwei ya ke practical training biang Don Bosco Technical School Shillong. Daya usnam arjar arpuwei hadu arjar arpusau. Ilalet ban pentibet saya ke jingpen kre bakhado ke Bachelor of Theology BTH ha Sacred Heart Theological College Maulai Shillong. Badai ha ka arpusau terik ubenai jemang arjar arpuar ula shime ke jing smai bakhado kum Reunium Solution. Haga shitarik Julai arja arpusau, lapan gentang diken yu da umos Reverend Joseph Ain SDB DD, Bishop Balashong Thai dan Emeritus Bishop juga Dibrugat Diocese. Badia ka Diaconate Ministry la pai hapo Bishram Gach Parish Tripura. Barkintin imsngi jong ikari ka jingai jonga ka biang hapi. Lasot na ka shithi baar jong polos sikinong korin kalnong bakat ar dekot kendai. Udikan Lamperlin Lingdo of St. Joseph OCD. Udikan Lamperlin uday na ka parish Maukurwan. Udikan Lamperlin Lingdo jong ka kanhun St. Joseph OCD. Uday ukun jong uba Blasius Wanyang bamkwai blay. Barikong Hilda Lingdo. Lakaya ha kat sau trik nai wing. Jang usnam kat kendai spa kendai pusau. Hagashnong marshilong. Uday ukun basan na kihinyangut sipara. Hendrengut kishenrang bat iwe ikentay. Iwe na pedang ishenrang ilaklat no. Kajing yat yanti jong iya kajing puli ban penkre balong reuniam balong Lingdo. Nadu kat kendai spa kendai pupra du arjar ar. Naga kelas A, kelas 4, haka RCLP School Marshilong. Arjar Sao du arjar Nyau. Naga kelas 5 du kelas 7, Halingdo Wanyang Secondary School Marshilong. Usnam arjar Nyau, haka kelas 7, haka School Telilang Presbyterian High Secondary School Marshilong. Arjar Pra haka kelas 9. Haka arjar pra ilasyong kelas 9 haka school morning Raplang Secondary School Maukurwan. Baru usnam arjar khatway arjar khat ar ban pendep ke kelas 10 naga school Horirai Memorial High Secondary School Podjaut Rangthong. Hausnam arjar khat ar du arjar khat sau ila pendep ke plus 2 jongi ke kelas 11 kelas 12 haka Nativity High Secondary School Maukurwan. Ular rungha ke Papua Seminary dehi usnam arja khat sau. Keladon ke initiation hubunai June arja khat sau. Hapo Flos Carmeli Ashram Budwan West Bengal. Hapo usnam arja khat san ila pendek beka postulancy. Hapo Juan Jyoti Ashram Ernakulam Kerala. Arja khat Nrio ika novitiate hapo Mount Carmel Ashram Kutara Kara Kerala. Arja khat nyau hau benai jemang Nrio tarik. Ila shim ya jing smai beningkong ke first profession. Hastila Maris Dubagiri pada ke philosophy po St. Joseph Philosophy College. Ampal Begoba Ali Pigi. Baru senam arja khat nyau arja arpau. Ila pendap ya ke BA na po University of Kerala. Hau senam arja arpau arja arpuwei. Ya ke Regency po St. Joseph Provincial House Kotakayam. Arja arpuwei hadu arja arpusau. Ila pendap ka jingpen krep bakado ka Bachelor of Theology BTH ha St. Joseph Pontifical Institute Carmelgiri Aluva Kerala. Ha ka khat pratrik benai mi arja arpusau ila shim ye jing smai bakado perpetual profession
Astilas Maris Dhubigiri West Bengal. Dei hakakat kendai terik benai Jemang. Arajar Pusau ilayo pediang ya kejing penkentang diken ha Mount Carmel Dudua Parish Jalpaiguri da Most Reverend Clement Turki u Bishop jong Jalpaiguri West Bengal. Bad ula pendap ya Diaconate Ministry ha Pushbigalaya Kolkata. Tikini gidei ki history balengkot jong kini ki langut ki diken ya ki ban sepen kentang mentagasngi u Bishop Wilbert Marwen u Bishop jong ka Jelaniam Nongston jongi un sepen kentang ya kini ki langut diken ban haga kerdan jinglong lingdo. Di mentak lam dapen Islam syui ka por kerpat di baro ki pait rengai bedang dan sedien. Sebab ban wan syong kam sya khamat kana bagan kam suk ipi ban sakhi ya ka de jing le niam ban yo i ka de jing pen kentang ya kini ki langut ki diken. Dimentah si sendan ngekerpat no ika kuaya, bahkan sedang ia kejing ruai sedang mas. Ada kejing pentelakan dia. Dimentah syuaban sedang ia kejing ruai sedang mas, ingin yo sengau syua ikin tian jing pediang burom. Nak kaliang jong ke Paris, bat sepediang burom yang iwei dai Reverend Father Gasper Walang, i Assistant Parish Priest jong ke Paris nong kasen jongi. Tinggal kot sengau bahai Father Gasper. Ban wan nekmat ban ai kintian jing pediang subhan. Da ka jing kemen ka bakrau ngayeng ang ni haka kerteng yong pra John Albert renta tiang parish priest yong kanong kasen parish haka kerteng ka parish pastoral council haka kerteng yong ki padungej baro ichong ka parish nong kasen mentang ngayeng hang ni ban pediang subhaya pi baro iwei peiwei nongkong yo Bishop Wilbert Marwen uban sapan kentang ya kini laingut kidi kon mantagasngi yo para BG para Anselm yo para Chancellor para George Harain yo para Procurator para James Emily mengapediang so baharu nakabanta ki bahalo jong kini ki arngut kidi kon provincial jong ka seng Salesian but provincial jong ka seng OCD. Ya baro kilang do so blay ki balawan na jan pada jengai banwan ai mensim yangi ha kan ikasngi ya baro kidikon kam tam ei kini ki laingut ki bansa siapan kan ketang mentagasngi rengkat ki bai yang asem ki balawan senran lang mentagasngi ban ai mensim ban duai na ka banta jongki ngapdiang burom ya ki brother ya ki sister ki het katikis ki rang babalang bat baro ki balawan na jan pana jengai mau blay try kan rat unkar ku kerdo ya pi hakan ke jenglaniam hakan ke por ngat nadu ka mensim ka donut ngapdiang so baharu ya ki pastor ki temen basan bat ki padrunget na kabalang presbyterian na kabalang ublay jong kan ke snong nong kasen ki balaya don rengkat mentah hakan ke por Ipriang sobha ya ki MLA bat ki MDC jong kani ka Mount Harrison constituency bat Nongstoin constituency na kabanta paro ki balasya khot sobha klem dan nyau kerteng ngapriang sobha ya pi baro kam tame ki bala wan na chan pana jengai kumjuru ya ki nong trei kam sarkar ki department baper klem dan nyau kerteng ipriang sobha ya pi baro nadu kamensim nadu kadonot Ngipriang sobhai pi baro ki pa joblay ki balawan na kani ka diocese ki balawan ki parish beper bat na ki wei ki diocese ru banwan ai mensim ya kani ki laingut ki dikon mentagasngi tongin ya sim banta ka jerublay bat duailem na ka banta ka parish jongi bat kumjuru na ka banta kani ki laingut ki dikon ki bansa capan kentang mentagasngi kublay sibun Kublai Father Gasper bila ai dikintian jing pediang buram yang iwei baro. Syaban sedang ro ya kanika jing ruai sedang kerpat ya ki nong pulih ki bansa pulih ya ki jing pulih ya kali terji juga ketian ki jing pulih benengkong ibadai naga jong ki bahayeng jong idikan Janus seimli sebaban wan syong lepas kemat ban kamsuk na ka benta ban sim ya ki jing pulih. Kumjuru ya ki bahayeng jong idikan lamper liling do iban sa sim ya ki jing pulih baar sebaban wan syong lepas kemat. Berkumjur itu basim ya kejing dua kirungat mancong lepas ini sakmat. Kum ta mentang akerpat ya kekwaya bari pi baro ki pa jong blay bagi dia yang lang menta ban sesedang do ya kejing ruai sedang mas ban ingkot kerpat yu blay ban ya don rengkat bat gi menta hagni gesngi jong kejing pengentang ya kini kilai ngut kidikan.
Saya coba ingin sedang ia ke jing dua ia ke mas berkuat. Ang suka ban pensengau epi kendiat ia ke jing batai ke balengkot sepang usnam Jubilee. Ke jing rakhi Jubilee ke balang Katolik kalong ke bekerpang bah. Berkebelasong nong rim bah nadu ke tradition hakiman berim jong kiniam ju. Laju rakhi man la san paus nam. Mengiring isyam nak kitab Leviticus kalnong arpusan dekat pra ya kejing rakhi ya usnam Jubilee. Haga balang Katolik ya kejing rakhi ya usnam Jubilee. La sedang ha usnam khatlai spa dauk pa bakhu Boniface bahnyau. Ban pentingan banai jingkermen hagi kap jong ka klam bat kilanot jong ka nem sniu beper. Menta haga balang Katolik jongi ngirakhi pat manla arpusan senam. Bamenta ngisarung usnam arja arpusan. Usnam Jubilee, yuni usnam Jubilee salon sar la ensa pliru mentaga sngi kum kajing sedang ya kajing rakhilang yuni usnam Jubilee. Te kum kajalan yam nongston haga kerteng jong i Bishop Wilbert ban pli yuni usnam Jubilee. Insa pli dah keba penhap ya kani gelama kum kajing pli unus nam Jubilee banang tan sedang ru kajing duai kajing kot kerpat ban duai kerpang kajing penkre jong unus nam Jubilee ban unus nam Jubilee insa sedang mentagasngi arpu kendai terik jong uno pra arajar arpu sau ban insa penkut ha ka arpu pra terik jong benai no pra arajar arpusan. Tikani-kani kesnam kabangin sarakhi usnam Jubilee ha kabalang Katolik jongi. Bat salon sar mentagasngi en pli keleng-keleng baru salon sar en pli usnam Jubilee mentagasngi. Ti menta kerpat i Bishop Wilbert ban pli ban penhap di kelama kum kadak jo kajing pli usnam Jubilee. Ini saya kejing tap kia bagi Bishop isa penher ni kelama. Tap kia. Kohen men ko para baiet ngi ka jalan yam nongston ringkat pat kabalang salon sar baro hi kawai ngi pli yaune usnem Jubilee menta kesngi kilama Jubilee kilong kidak kisien kibada ke jing snaurit ngi kermen hautrai badda ke jing duai Jubilee baman la kesngi haki paris jongi ngishania hautrai kajing maya jong kajing wan long briu jong unong penim jong yu Jesu Kris yau balari bat sumar ha kajing along kawai jong kajing ya yet ha kaying kesem bakut hanasaret kalong kanong rim jong kajing kemen bat kajing kermen kebakrau ya baro ngilek kemen ha kajing ye jong ukpa balapan pau yalade haga jingwan long briu jong kaktien jong u Jesu ulong ka jingkermen ya ki jaj ben riu baro ya ki bapop ki baduk ki bapang ki basitom ki badulat ki temen ki kro ki rit kiria bat ki batlot balwat kani ka jingrakhe yaw no usnam Jubilee kapan kan mau bayangi baro lakot banlong ki atiar ban ai jingkermen yakito
kendu jing kumbau Jisu hika yangi haga jing duai kokpa chongi to map ya kiringkang chongi kumbangi rungi map ya kibale sniu yangi kum taru da kabalong kadau lane kadau jong ka jingkermen yakito kibaken yakendu jing to mangi hiru ngin long kibabit dor ban yo mat ya geching ai bat ya geching ai ka jing snausen jong blai namar dala dehi ngimlong ai bau Jesu Christ ukris jong ka jing suk bat ka jingkermen un senran yangi hage jing yat danti jongi haunus nem jubili ka jubab jong pi kalong long balakerku utrai ka jingkermen jongi Long belakarku try ke jingkermen jongi. kamen sim jongi ka ap kermen hautrai ulong ka jing yarab bat kasti jongi long balakerku utrai ka kadonu jongi kasngau kemen hau ngisanya haka kerteng baku jongu long balakerku utrai ka jingkermen jongi to ka jing jongme kan kedup yangi ko trai katba ngibu ya ka jingkermen hame Long belakarku try ke jingkermen jongi. to ngin ya duai kokpa melong ka jingkermen ka jing sedang bat ka jingkut jong ke baro toker khu ya baro upaj bakhu jongme hakane ka jalan yam nong ston jongi ai badakane ka jing rakhe yaunu snem jubili bakane ka jing yat lenti pelkrim jongi hangne hasla perthei shipang por ngin la ban im kum ki kristan bajanai daga bakarmen hame klemkut bat daga jing ya kershan markelyang to the sei hakido nu jongi yaumen sim jong ka jing kermen hame kerpang halor kito kibadu jing kermen kibapang basitom kibaban ya ka jing duk jing kerdu kitemen kikro kibasngau marwei kibashale ben kibasitom nakadau jong kathma bat ka jing yashun bat kibakerdu bat kibaya kendu hala ke jong ki jing harukom to sop yaki jingmong jong ki do nut bapat to lau yaki kenjri bat syate syakum kum kimrau jong kapop bat ki koidi jong ka jing yashun bat to ai baki pai jong me ya ka jing kermen jong men sim bakut khnang bakin la ban lait da ka jing kermen batmai syakatlong ka baki angnut kabadei ukris ukun chongme utrai chongi ubaim badu basensyar junom la junom kohen men ko para ringkat bat ka pertei salun sar barok mentagasngi arbu kendai tarik ukpa bukhoj ulapli ya ka secret door haka arbu sau tarik mentau benai henrai ka jubili jong ka pertei barok ka wei mentagasngi arbu kendai ka pli ya kane na katagadau ngila duai bat ngila pli bat mentah haka daisis nongston jongi ngapen bena bala pli ya usnem jubili arajar arpusan ha kekerteng upa badu kun badu mensim baku utrai undon ringkat bat pi kilendo be ye jongi para provincial para John SDB Vicar General para Ansem Regional Superior for Xavier, Mission Procurator for James,
Chancellor Father George, but ki Kuria member, ki council member, but baro mapi kilendo ki balawan na kine ki atli ki congregation OCD but STB. But mapi kilendo ki balawan na chan na cengai. Ngi pedang subha but ngi kemen yaga jing don jong pi hakane ga sngi yaga jing duai ringkat jong pi but ngi hakane ga jing kenya jong kamas bukuj. Ya pi kireuniam brothers but sisters kidikon jongi. Ya pi kinong mikmat jongi jong ka sarkar jongi ki MLA MDC jong kane ka dong ka than jongi. Ya pi ki pastor ki temen basan ki badon ringkat bat ngi menta. Ya pi ki katekis kinong tray balang bat me pi kilong kimi kilong kpa ki samla ki heb barit baro. Kerpange ya pi ki laingut ki dikon ki ba menta ka sngi pensa shem ya kane karai ban buat yau Jisu haga jinglong lendo ban sakri yau blay haki pa jong u. Ya pi ki men ki para ki mei pa jong ma pi baro laingut kito badon bat bom don shu ngi ai ka jing kublay ya pi bat ngi dwai na ka banta jong pi bat ngi ai ka jing kublay na mar pi pilalong kita ki bala penhe pensan ya kini ki khon jong pi ban poi sakane ka kerdan jong ka jinglong lendo so blay tena mar kata ya pi baro ki para bangej be ki media person bat ke PA system bat ki way ki badon rikat hangne baro ki volunteer jongi kinong shet kinong tiu ngai ke ching kublai ya pi shisha ngilong ka way ka ying ka sem menta ngi dwai kerpang na ka benta kini ki laingut ngai ngu yau blai na ka benta kane ka parish ka balak penkut ya ka arpu san snem jong ka jing sedang ka jing don jong ka mission hangne kane ken kade ke cheng yang ka jubilee kade kam dei kano handai kade kata ka jing kemen ban ai ngu yau play kade ke jing ai ngu habakan mau ya ka history ka kren baki kon Israel ki la laj loj na ke na ke jing sha te emrau manging la laj loj na ke jing sha te emrau jong ka pop ka sang te namar ka tangi kemen namar ngi yo ya ka kene ka parish kabalawan sedang hangne ngi yo om dei tang ya ke jing pen laj loj yangi haga jing long met handrai kumju kerpang ka jinglong mensim nginang roy nang kiu hakane ka dong ka than namar ka jingdon jong kane ka paris ka jing sedang te namar kata to blai trakan rat un pedang ya kane ka ngu ka dem jongi jong kane ka ying ka sem jong ka diocese jongi barok ka wei ringkat bat barok ki bawan ringkat hakane ka sngi kin pedang ya kane ka ngu ka dem bat ya ka jing pen kentang ya kane ka lendok so blai bat kumbangi pli ya kane ka jubilee jong ka balang salun sar jong ka perthai barok ka wei ublay un pedang yakine ke ngu kadam jongi bat ngin ai ka nam ka buram ha uhi bat ngin sanang pendep yaki kamram jongi kum ki kun kristan kohen men ko para tongin kubur bangilong kinong pop kenang blong kita geblak kre ban le niam ya ke jing maya bekoi ngapla hau blay badon bor baro badia pi ko men ko para bangala le pop shibun da ge jing perkhat de ki tien de ki kam bad de jing le klet da ge jing le palat chonga da ge jing le palat chonga da ge jing le palat bakrau chonga namar katang kerpa de kamaria bakhuj kabaya sa katei soti ya ki angel bat kirukhoj badia pi ko men ko para bandwai na kabenta chunga how try blay chungi u blay badan bor browni snai yangi badan dalamap yaki pop chungi un yalam yangi sha ka chung imbam chukut nakakorling kedop ka nambar ka pakhatlay nakalinti beneng ka nambar lai spa sa pusaw Oi,
Agni mas bukhon ngeseduai nak benca kayeng kesem jong Regina Shongoi badi pridian karbeni bagi khon kada arngut bagi ksio bagendam berbor hakemat kebakoi kebakia nak benca kayeng kesem jong ikong jrun walang bandon kejing erngiu rikalang bagi Michael walang Sri Rina walang Senrop lang walang Twentina walang mana kebentai plebas maulong kemjurun na kebentai itwi na walang banyak kejeng erngiu na kebentai ibida benta walang banyak kejeng erngiu na kebentai kayeng kesem jong idil trodes lengkoi mariba balarian marweng ni kalang merkikon makinyak kejeng koi kejeng kia na kebentai mionti nongsien Madi Carles Carbani bagi kuon bagi nyok yang jengkot jengkia nak benta Sweden wan yang banyok kejengkot kejengkia nak benta Stralili Mary Sangriang bagi sikha jong menta kasngi nak benta Mesir Malaklat no jong ikong Margareta Dengkoi banyok kejengkat hai bam jukun nak benta Nathaniel Palier menyok ya kajing jat hai pam jukun nak benta pensailang alpenlang menyok kajing koi jingkia nak benta Probenlan Paryong bat Mary Fatima alpenlang kamtam Debestar penlang menyok kajing koi jingkia bat Merstela Lendok penlang bendan pedang jing sumar banyak kecing koi jingkia. Nak benta masih melakhan no jongi bilina walang banyak kecing jathai pam jukun. Tungin ya duai kerpang ru ya kiyeng kisem Kristan jongi baro apo kene kedaisis menta kum kasngi buram jong kayeng kisem bakhuj Nasaret ai bakinda kenri ya kiyeng kisem jongi baro ko blai meu balamon sngau bha banterwa hangi ya kanong muna bapernai jong kayeng kisem bakhuj to ai haga jing ich bon jong me bada kebabut yaka haki hok kisot jong kajing long yeng long sem badha kajing te song jong kajing ye ngin la ban kemen hakabai nong bam cukut jong kayeng kasem jong me dau try jong ye Jesu Kristus kun jong me
Ubaim bad basan sharing kat bad me, haga chingalong kaway chong men sem bakut, play chunom la chunom. Kajing puli benengkong sa pensengaw hingi na kaliang jong i baying jong idikan Janice Imli masa shim na ka kitab benengkong jong Samuel kalnong ka benengkong dekot arpau do arpuar arpu saw do arpu pra bagadi kajing puli kan kedaw ya kajing sedang jong Samuel banlong u prophet Utrai ulo buram ilok pa halo chikikon badlapan skam ya kahok jong kimi halo kikon sendrang jong kam Kat babura milauk pa upun biang namar kipop bad pelajar lade naki. Habau duai la chaskori u bad utau bu ai bura milaka kimi ulong kum ubakan sios pa. Kat babura milauk pa unsa yo jikmen en lagi jong kikun. Bad ba duai en sa chaskori u. Kat bu ai bura milauk pa unsa yo kacing im kebajalan. Berkat ubakongo ya utrai, un pentingan ya laga kimi. Kokon, tu ya rabi lauk pa kecing long temen jung u. Badbat pasang se u kadba udang im. Wadlau duna jing syampang, tu ya sya ya Wad nyau iben u habarok isingi jing im jung u. Nabaya kecing nes bon yuk pa enom klet. Badan sa nyau ya ka kum kajing penbiang namar kipop jung pi. Kum kaying belate kahok nak benta jong pi. Kaktin jong utrai. Nakakodling kedop kenembar kabak harsan, nakalinti beneng kenembar nyau spa an riu pupra. Song me
gejing puli baar sepen sengau de hibayeng jong idikan lamperlin lingdo. Kajing pule nakashiti u Paulos bakho chaki Kristan hakole se. Ko para kum ki bala jet jong ublay ki bakhot bat ki ba it to phong naka jing sngo lam ka jing sbon ka jing sngo ret ka jing jamnut bat ka jing yasha da ka ba yasha mar kelyang bat lada uno udan ka jing ujar persya yano to ya map mar kelyang kumba utrai ulamap ya piru pidai ban map bat halor ki ne baro to phong naka jing it kabate song ya baro haka jing dei jing mut bajanai bat to ai baka jing suk ukres kansen shar ki do nut jungpi sha kabala khot ya pi da shisha haka wei kamet bat to long ki bas ngungu to ai baka kten ukres kan shong ne kerhai hapi kat ba pi hikai bat ya kentu parama pi habaro ka jing start bat kat ba pia ruai ki sam bat ki jing ruai rublei bat ki jing ruai ba sho men sim ringkat bat ka jing ngungu ya ublei ha ki do ndut jungpi baro kat ka ba phile ha ka kten ne ka kam to le ya kata baro ha ka keteng utrai jisu da ka ba ai ngo ya ublei ukpaling ba jong u phi ki kan thei to pendem buram ya la de halagi tengah kumba ka dei hok ha utrai phi kishin rang to it yala ki tengah bat wat long ki ba to met yaki phi ki khun to ko ngu yala ki kmi ki pa ha ki ei baro namar ka ne ka long ban pen sngo bha ya utrai phi ki pa wat thlia than ya ki khun yo ki rit men sim kakten utrai Sebab dia yang nagabentar haleluya. Utrai undon ringkat bat pi kajing pele ne ka gospel bakut kat kum ulukas Kikmi kikpa ujisu kila lecha Jerusalem man lakasnem na kabanta kasngi kawai paskha bat haba uladap kat arsnem karta kila lech kumba julong kadustur bat endak si kawai keladep man ba kila lech paino ukna jisu ulanang sa ha Jerusalem Kikmi kikpa jungu kim shem latip yakane
Henry kila nang tharai bo udon bat kibaya lech yawan lang. Kumta kila ya chisngi lenti. Bat kila yawat yu hapedeng kikur bat kilok. Bat haba kim lap yu kila lech pai sya Jerusalem ban wat yau. Hadin laisngi kila lap yu ha ka temple. Bau syong hapedeng kinuhikai. Usngap yaki bat ukeli jingkeli yaki. Bat barok ki bayau sngiaw yu kia lengok ngan ya ka jing start bat ki jubab jung u. Te haba kleyo iya u kila sngo phala. Bat ka kemi jung u kila ong ha u. Kukun balai pilale kumne yangi. Hakmi ukpa jung pi bat mangi layawat ya pi da ka bakuslai. Te ula jubab yaki. Balai piawat yanga. Pimsem tip mo banga dei bandon ha kaying ukpa junga. Kipat kim syam las ngutu ya kaba ulah keren haki. Te ulah hiar arsud bat ki bat ulah pai shenaseret. Bat ulah yai ko ngu yaki. Bat ka kemi chung u kelabu jeng ken mau wikini ki ai baro hala kodok nut. Bat u jisu ulah nang san haka jeng start bat kereta. Bat haka jeng ai hakmat u blay bat kibriu. Ka gospel jong utrai. Menta kan sedang keriti jing kentang lingdo, kandon ke jing khot ba jing kerpat ban pen kentang ya kili kidikan, ya idikan Janes Imli, ya idikan lamperlin lingdo, ba idikan jitandis so syang. Kita borok kibadai bansa pegentang dendok soblay genwan sakman. Udikan Janes Simle. Ngadon hang ne bat ngakloy. Udikan ditandes sosyang. Ngadon hang ne bat ngakloy. Udikan lamperlin dendok. Ngadon hang ne bat ngakloy. Lengdo saat badon buram. Kakmi baku jungi kabalang. Kakerpat ya pi berpen kentang. Ya kini ki men ki para jungi. Ban simti ya kedeti jong jinglong so belai. Pitip ha. Bakine kilong ki babit dor. Ngayeng sakhi. Pendala keli batokit na ki pajba Kristan. Bana ke jing kubur jing kitu ke baladon keti. Haba penhek pensan. Bat penang penstat yaki. La syem. Baki long babit dor. Da kabasanya haga jing yarab u blay traiken rad. Bat unong peniem jongi u Jesu Kris. Da kabor bat ke ikhtiar bangalayo na u blay. Ngajit yakine kihenmen ki para jongi. Ban long ki lendo so blay. Kohen men ko para baro dag jingkemen tongin ya kan hoi risabat ngia jubab ngiong syajar ngu ya me blay traiken rat syajar ngu ya me blay traiken rat Menta gila ban syong ban play jingmut haga snega kraw na uling do asan. Father John Parish Priest, Father Gaspar, Father Sandrop, John Kanika Parish, ki sister bat ki katekis, John Kanika Parish, ki bala penkre,
ya kene kesngi ke bakerpang bad ya pi ki paidrunget ki council members parish council bad ki committee baper ki ba ma pi pilapen kre ya kene kesngi ngai ke jing kublei ya ke jing tresitom jong pi baro ke parish ha ke jing alam jong kene kilendo jongi ringkat ki katekis ublei un kerku kerdo ya pi bad ngai ke jing kublei kerpang na ke benta jong pi ya ke jubili bakemen basuk ke jubili ke bajob na ke benta ke jing aingu jong pi ya ublei baro chisnem nadu baulas dang banwanra ya kene commission ha kene kajaka ngi aingu sisa ya ublei na ke benta kene kohenben ko para ngaladep ai ke jing kublei kelum nadu basdang nganom repeat ikeju kumta kohenben ko para be kajing kemen jong kajing im kadai hagajing yadai badublay. Pilong kilendo syabam. Baiyet barok laingut. Menta kadai tang pedeng kaminit kabapin salong kilendo jong ublay. Pin salong kilendo bom cukut hapo jong kabalang ka jong u omla ban weng ban lau ya kene ka jinglong lendo kabala pen sle pen kentang da ka umpnyang da ka bor ka jong ublay ubala ai hau bishop ban pen kentang omdon mano bala ban pen kentang bishop lane lendo lajno hi da ki bishop kani kadi ke jing ai ke jong ublay ubaulat ai ulabu nadu basdang haba ula seng ulabu ya ki khat arngut ki apostol ki dei ki bishop baningkong jong kaken hun ke ba mau ula seng bat u Petrus ulalong ukpa bakhuj baningkong jong kajing sedang ya kabalang kabau Jesu labu kanikin kadai kanong rim kabaskem kaba omla banchuwan lane banchulong da kabangamon ngajid dalade klem kajing jid jong blay omla mano bantung ngamla banlong rangba shnong dalade klem da jid dau pajba ngamla banlong minister lane MLA klem da jid upajba ngamla banlong prime minister klem da jid upajba ujiet yakinong yalam nak tagadau man la kajong ka kenti lane ka kamram ngidon kane kanong kenti ban sensyar bat ban pej katkum ka jingjit jong pajba ngihap sumar bat ngihap syakri ya ki pajba kum kinong mikmat jong ki pajba haga jinglong lendo lajid ya ki da ublay bat ki habban long responsible ngiong kapareng ya ublay na kabenta ki pajung ya ki lendo lapan kentang na kabenta ki pajong ublay omday lapan kentang na kabenta yalade yanga lapan kentang kumu bishop na kabenta kipaj na kabenta jong pi na katagadao nga ong barabor bakane ka diocese jongi kadai kawai kaying kasem ngidong kaying kasem kawai kaying kasem sihen men sipara namar yanga lapha na kabenta kane ka diocese panpet ngam sem lawan naga benta yalade ngam sem long lendo lene long bishop naga benta yalade naga benta kane ka diocese but omdei tang kawai kaparish omdei tang bangasyong hapo yung bishop Henry kadei naga benta baro kane ka diocese east and west ka hills but
Southwest Hills baru ki parish ki bahkan tup hakane ka diocese kine ki lightly ki district ki dei hapo jong kane ka diocese nak tagadau dei yanga banga jithi te kane ki jinglong lendo kine ki lendo mentaga sngi ki ban sapen kentang ki lan salong nga ong biang ki lendo shabom cukut yakane kumangal ong omla ban weng damano mano omla namar kumba ka sakramen kentiu kurim chisen bakila shim yak sakramen kentiu kurim omla ban loj ban lau don briu ha ka perthei ban loj ban lau lane ban yatar kot don kani kadai ka sakramen ka balabu dau blai si junam tang ka jingyap ka bala penyakhlat te kumju ha ka jinglong lendo tang ka jingyap ka bala ban penyakhlat yangi nakane ka perthei Henry hakmat jong ublay ngilong lendo sabom cukut kini ki kentin ki bala keren dau Paulus bukut ba pilong ki lendo sabom cukut ya ki ba pilasya pen kentang tenamar kata ko lendo biit mapi pin salong ki lendo omna ka benta yaladi omna ka benta ka jingaslok namar ngidon hangne menta ke jingaslok jong ki SDB ngidon ulen dikon jong ke jingaslok OCD ngidon ulendo jong ke diocesan kini kilendo kimlong lendo na kabenta yalde kimlong lendo na kabenta ka jingaslok lani kaseng kimlong lendo na kabenta ka ying kasem kimlong lendo na kabenta ka kur ka jat kimlong lendo na kabenta shimet henry kilong kilendo na kabenta kabalang jong ublay satlak kaperthei na kabenta jongi ngiong hot ngilong missionary henry ngilait ladang ngilait sabar jong kari India ngilong kilendo jong kabalang ki missionary kilawan hakane gadong kathan jongi henry kilong kilendo jong kabalang kilawan ra yaga jenget hagane gadong ka than jongi kidai na kadau ba kidai kilendo jong kabalang lada kilalong lendo tang na gabenta yalade kinomnut banwan sane lada kilalong lendo tang na gabenta kaying kasem kanom sya yaki bakin lait sa jengai henry ka jinglong lendo kadai na gabenta kabalang ngamla banong ngalong lendo na gabenta kata ngisakri ya kabalang katkum kakharesim kajingai jong ublay yangi bangin sakri hapo jong kabalang satlak kapertei ladang idei ban pej kabakam kerpang ngisakri ya kisamla ngisakri pej ya kisamla ngisakri ya kibaduk kibatoy ngisakri ya ki hospital ki bapang basitom ngisakri ya ki school ban yarab ban ai education ngisakri ngipej ya ki yeng kunswet kini kidi ki kharisem jongi bangi sakri hapo jong kane ka balang nak tagadau nga ong ba mangi ngilong kilendo sabom cukut bat na bom cukut ngilong kilendo jong ka balang hakipa jong blay satlak ka pertei hangno bangi don ngilong kilendo jong blay ko henmen ko para kini kilendo jongi mentagas ngi kilas ngutu sya yakane batkin saong kin rai hakane kapor batkin ong kai kata kacingrai chongki bantrai na kabenta kabalang ka chong ublay hangne hasla perthei lakadei hangne langne hapo India chongi hakano ka state lane shabar chongki India chongi kilong kilendo chong ublay chong kabalang hapo kachingalam chong ublay ngin sayo sngew yaki bakin raikut banle ayu ban sumariano haga jingkular jongki menta pensayos ngau ki kular ban sarayano ban sumar ya ka kenhun lang brot satlak ka perthei hangno bapa ki bahalor bakin trai kane ken katak sumar ki kenhun lang brot ngidei mangi baro iwei pa iwei ngilong ki kenhun lang brot ka jong Jesu teu Jesu la pha ula thung yangi na ka benta kane yakini kilendo kibama u lajiet kin sa kular bat kin rai ban le ayu ban pen priang ya kaktin ka jong ublay
kata kadai gacing long lendok jong pi rai menta pi kular pin sayo ngau hakmat jong pajba pi ong ngin sakular ban pen priang yakaktin jong play nang ta pin sakular ru ban la yu ban pen menta yaki sakramen baka balang kabal kalabu kadon nyotli kisar kamen badai mapi kum kilendo mangi kum kilendo ki bansa pen menta yakini ki sakramen nangta pinrai ba mapi pin sadwai na ka benta ki kun lang brot pin sadwai na ka benta ki pajong blei kata kadai ka kamram ka jong pi yai kan mau ya kane ka chingrai ka jong pi na du menta gasngi ba pm pile pitrai na ka benta jong ki pa jong ublei pin sakular bat pin sarai menta gasngi ban ko ngu ya bishop bat unong mi bujli na ka benta ka diocese bat na ka benta kiruniam kin kular ban ko ngu ya bishop bat kumju ban ko ngu ya ubahalor jong pi yai kan mau ya kani kumba pi kular mentagasngi ka jing ko ngu ya blaining kong ka jing ko ngu ya ki bishop ki nong mi bujli bat ya ubahalor ki ba mi bujli ha ka liang ka jong ublai kani kadai ka ba mapi kum kilendo pinsa kular mentagasngi bat paj ba baro unsa duai bat kershan na kabenta jung pi ya kani ka rai jung pi kabenta kabaar kadai ga jubili kohen men ko para ngidon kani ga jubili jong kani ka parish ko mangal ong menena du basnang kadai ga ching aingu yau play ka jubili kadai ga ching le kemen bat kata ga ching aingu yau play kawan nadu basdang haba ngalaong mene kawan nadu basdang haba kikun Israel kila syaring merau ha ki nong Egypt kila im ha ka jing syakri yaki bat kila long sisa kita ki merau kiba la om John jing like lut bat Moses ublei la pa yo Moses ban pelaj yaki bat enda kila laj na kakti jong ki nong Egypt hadin arpusan snem ki penlong yakane kacing celebration yakane kata kacing le buram bat kacing aingu yau blei bau blei ula pelaj yaki badula ai yaki ya kata kacing laj lut jong kacing syate merau tena kabenta jongi ngis ngau kemen kani ka paris ukas ngau kemen namar ba kacing wan jong kani ka paris hang ne hapo nong kasen kadwan ra ya kacing laj lut kawan ra ya kacing roy kacing par kawan ra ya kacing kemen ya kacing ya teli hapo jong kani ka paris kawan ra ya kacing nang jing stad bat khamtam kawan ra ya kacing tip yau blei haga jing im kamamangi kum kibriu ngidai ban le ngidai ban sakri yau blei te kani ken kacing don jong kani ka paris menta arpusan snem kadai kata ga jing le kemen ban aingu ku blei shibun ku blei ba pilal kerku kerdo yangi lingba kabalang lingba kani ka paris baki bahalor kilabu ka jubili kaba kapertai baro kawe kapli menta gasngi kapen kan mau yangi ba manla usnem manla arpusan snem kadon ka jubili jong ka jing le kemen bat ka jing aingu yau blei bangi job na kawe ka benta sakawe pat kumbangi kiu yau ne mau kendon ban poi sagane keduan ngidon hangne henriu teli kini ke mau kendon o nyau teli kini ke mau kendon ban poi hangne duan te haba poi haba yaj ngidon ki mau kendon ban kiu sajrong bat ngi im ngila ban yaj ban kiu te kumju ka jubili jong ka balang setelah ka perthei ka pen ken mau yangi bangila job arpusan snem bat ngi aingu namar ngidang im kata ka arpusan snem ngidang im hakene ka perthei ngi aingu namar bangidang yo bensim benta namar ublei kerku yangi upelaj lut yangi barabor na kata ka jing syate merau
balingi kemen, balingi celebrate ya kani ke jubilee namar kadai kani ke jing light luj jong ke jing emen sim jongi ublei tang ublei la ban pen em jangi menin ngios ngau bau Yohanes bakut utho ukren haga jutang haga jing haga chithi jong uang ba lada uno briu kano ka briu ka ong ba ngangam don pop ulalam ler ya ladi bat don jing im ya uta lani ya kata namar kat badang long briu hakat jing long do ngidon ka pop te haga jing long pop mano ba pelajangi uang pidai ban kemen namar haga jing long pop don wei unong yasat na kebenta cungi bat unong pelaj yangi dei ujisu uba pelaj im yangi dei une ubala ban pelaj yangi na kane ka jinglong telot cungi na kane ka jinglong pop cungi upen im yangi dei mau te don mano bala ban pelaj dei ujisu uba pelaj im yangi te nak tagadau ngi kemen namar ngi yo pedang ya kane ka jinget ngi yo pedang yo ujisu hakane ka dong ka than cungi hakabambangi ngim shem la pos new let's say kibala hela sandu bat bangi menta ngim shem la pos new bangin sayo pedang yakat kane ka jing light luj jong ka jing im mensim lingba ujisu ubalawan na ka benta cungi deka jubilee kapan kan mau yangi mentau snem bangi mangi ngidai ban kermen ya kacing im kacungi space non conducit kaba ngi ong ngi kermen kacing kermen kanom pen babe yangi kacing kermen kanom pen babe yangi ngi kermen hau play ngi kermen ba ula pelaj im yangi ngi kermen ba unsa pelaj im yangi berabor bat ngi kemen hakani kacing ai kacung uplay na kebenta cungi kata kadai ka jubilee te ka jubilee jong mentau snem kadai ka cing kermen ngilong kita ki pelkrim kinong yaj pelkrim hakani ka pertei bat ngi yaj sakmat ngin don kata ka cing kermen ha uplay ujisu uba pen im yangi te kani ka cing kermen ken ka ba ai cing slur yangi kani ka jing kermen ken ka ba ai jing job yangi ka jing kermen ken ka bansa ai yangi ya kata kapor bangin le ya ki kam jongi kat bangidang im hakane ka pertai kabalai kadai ka sniburam jong ka ying ka sem ko henmen ko para ngam kwa ban pencerong ka sniburam jong ka ying ka sem kadai kasngi buram jong ki ingki sem jongi ngi kan mau ya kaying kasem jong Joseph kamaria badu Jisu handai kadai ki sngi buram kadai kasngi buram jong kaying kasem jongi ngi don kam ya kaying kasem kadai kata katolong jong ga jing im jongi ngi don hangno ha perthei ngi don kam ya kaying kasem hae balakha yangi hangta ngi kan mau walada pidon shano ru ki ong habangi lej ka cengai berabor handai hadawan pai ka jan namar balai namar latan yangi daki mau kersiu ngidon mau kersiu mensua menta don su ki mau kersiu kaying kantan yangi ka jan namar ka don kaying jong imei kaying ka bangi he ngisan walada kahit karit ne ka he walada kalong ka bakrau ne ka ba duna hangta ngikemen hapo ying kasem lejong teka de kasngi buram jong ka ying kasem ko henmen ko para kei ken ka ba penlong yangi ban kemen kumno ken penlong ya kani ka ying kasem jungi ban kemen ngi osngeu ba ki ying kasem jungi hakane ka juk ka ba menta kalong ki ying kasem ke ba paj papra ngi osngeu ya ki ying kasem ke ba yakaja ke ba dap berabor tang da kijing snow si kijing snow diau ha kijing pang kijing sitom ha kijing dup kijing thangan ngios ngau ha kijing ya mai ya ken kijing ya pat ya pra habun kilyang kidon kini kijing kisem bad habadon kum kani ngem don jing suk tekum no ken ko henmen ko para ngin yo ya kijing suk hato kacing kaspa kapeu hato kacing don chungi kawan ra ya kaying kasem kabakemen kawan ra ya kaying kasem kabasuk kam day
Kam day ka ni kaspa perthei ban wan ra ingi kayung kasem ka bakamen. Kam day ka jingla jongi Henry. Ban wan ra ya kayung kasem ka bakamen bat ka ba job ka ba suk ka ba san hakane ka perthei ka day tang ka wei ka lenti kata ka day ka jing im jongi ban ya day badu play. Lada mangingi tei ya kani kayung kasem hau play haga jing Arab jong play. Pin sayo I baka ying kasem lada kalong hakano kanau kadur ruspa duk ne jenjar pin kemen kadonut pin pu samrki haga jing im jong pi namar kadon kani ga jing yadei padu play te namar kata kohen men ko para kan mau ya kani lada pikwa baka ying kasem kan long shisha ka ying kasem ka basuk ka bakemen pikwa baka ying kasem kan don shisha kata ga jing yateli ga jing ya iet to le yakane ka wei ka kam baning kong long ki ba duai men mit men step duai lang wat ju klet ya ge jing duai lada pi duai hau blei pi stang na u blei pin sa yo I ya gane ga jing suk ga jing kemen ka ba pin sa shem ha gane ka perthei pin shem ha gane ka perthei tang lada pidon ka jing tuai kan mau ko hen men ko para ai ba kene ka ying ka sem jongi ka ying ka sem jong ka diocese barok ka wei ki ying ki sem jongi kin long ki ying ki sem ki ba tuai sedang nadu men step hadu damit ai ngu yo play tuai lang habau jisuwang habang ngadon ar ne laingut haba pidon ar ne laingut ngadon ringkat ba pi te haba pi duai lang arne laingut hayeng asem ublei udon bat pi pin salong ka jingkemen ublei salong ka jingkemen na ka banta jong pi pin sa job ya ki ki jing tenju ki jing jong nek pertai pi yam khang namar balei namar ngisem ki jing janjar ki basir kai ngimla ban lei ngiyam khang namar ngiyale dalade klem ublei te ngiyam khang ngimla ngi jau umat ngi sngosi ngi sngow diaw namar ngimla dalade namar ngim don ublei ko hen men ko para kan mau ya kani sedang nadu mentau neusnem jubili sedang ya kani gijing duai na laying lasem haba pidon ar ne laingut nganga don ringkat bat pi bat haba pi duai ngan don bat pi bat ngan kersan ya pi pen sayu I ya gijing job ka bakrau jong ki ying kisam jong pi wala pi ya kan pen se kan du gijing gijing tenju jong ne ka pertai ki ba syarkai Henry pinsa jem kaman sim jong pi pinsa la ban le pinsa job ye kita pai pet ye ki ying kisem ki ba ai kan uksa ba haga neka dong ka than chungi ki long haga neka dur ki ying kisem ki ba duai ki ying kisem ki ba kit khia kin penmi ki lendo ki runiam kin penmi ye ki khun ki banang ki bastat kin penmi ki khun ki badon ka akor ka buram Henry klem kane ngenomla ban khimi lenti ya ki khun jongi hoj hapdeng jong kine la ban mi uno wei ulang yong lane ka wei ka lang yong wat kuslai kita ki lang yong ki don hang no wala da pilale bha pila duai pin kin don ki lang yong hanrei pin suk kaman sip pin job wat de kita ki lang yong lane ka lang yong ulang yong ki badon hakaying namar badon uplay kabar ngasu ngakubar kabadai ban kan mau kalong pule ya kaktin chong play pule ya kaktin chong play kaktin chong play kan ai ching im ya pi kaktin chong play kan ai ching start ya pi kaktin chong play kan ai ching slur ya pi kaktin chong play kan ai ching karmen ya pi kaktin chong play kan ai ya kaspa chong kan ka pertai pule ya kaktin chong play pidon ka Bible halajong kaying kasem pule ya kaktin chong play kohen men ko para tongin IT haga jinga da ka jinga sat jong kamaria u Joseph padu kunlung Jesu enero yo Jesu Christ Hadirin kini keseneng ke krau sendan kan serbut keriti pengentang ling do so blay ya kini kidikan.
Dikan baro langut kisaya kemat jong u lingdo asan bat kinsa pensengau hakiki kamtam e yak tak juban lak ke bau bishop unsa thokit naki. Ko kun be Shua ba pinsha pan kentang lendo so blay. Kalong gadeti jong pi ban yatu hok hakmat une upaj ba pajlang ya ke jing temu ba shisha bat ya kabahok jong pi ban shimti ya kane kakam lendo so blay. Te pila raikut bat pidamon shisha ban shimti ya kadeti longdo so blay. Kum kinong trailang babit dor jong ulendo sat hakaba sumar bat psa ya kakenhun lang brod jong ublay hapo kajingalam jong umensim bakut. Hoy ngalaray kut bat ngamon. Pila raikut bat pimon ban pendep ha kat kum kajing stat bau mensim bakut un ay hapi ya kane kadeti balapen kamti hapi ban pen priang ya kaktin ublay da kabayalap ya kakubar bapha bat da kabahikai benya ya kajinget Katolik. Hoy ngalaray kut bat ngamon. Pila raikut bat pimon skem ban pen menta da kajing rublay bat kajinget ya ke jing im ya ke jing hikai bat ke jing le jing kam jong Jesu Kris na ka banta ka buram ublay bat ke jing kiu irat jong ki pat Kristan ha ke jing im blay bat ke jing ai bat kam tam e ya ke jing knya Eucharis ya ka sakramen jing mapop ke jing penyesuk kat kum ke jing hikai pateng jong ka balang. Hoy ngalaray kut bat ngamon. Pila raikut bat pimon skem ban imsngi bat ban duriab lem bat ngi ya ke jing duai ban dub yo ya ke jing isnai ublay naga benta ubabun ubalang ya uba ublayhi ulapen kamti hangi. Hoy ngalaray kut bat ngamon. Pila raikut bat pimon skem ban ya so teli telan man la kesngi bat ukris ulan do rang ba du ubala terwa yala de kum ujing kenya batlem hau blay ukpa bat lem bat u ban pen kentang yala de hau blay na ka benta ka jing pen im yau kun ban riu. Hoy ngalaray kut bat ngamon. Kibalay syajiet kin sedem kwa siwa kemat uling do asan masabu yala kikti bat pendaj ha kaling ho kti jong uling do asan. Pikular bat buram bat ko ngu yanga bat ikinong mi pateng jonga. Hoy ngalaray kut bat ngamon. Ublay traikenrat ubalas lang ya kene kakam kababha hapi un pendap janai yaka. Pikloi ban buram bat ban ko ngu yau lendo sat jela bat yau bahalor jong pi hakahok kat kum kahukum. Hooj ngalakular skem bat ngakloi. To ublay traikenrat ubalas dang ya kene kakam kababha pi un pendap janai yaka. Pikloi ban buram bat ban ko ngu yau lendo sat jela bat yau ubahalor jong pi hakahok kat kum kahukum. Hoy ngakular skem bat ngalakloy. Ublay traikenrat ubalas dang ya kene kakam kababha pi un pendap janai yaka. Ikar pade baro bani yang lani bandem kwa siu bani shim banta ban minta lang kam tam baga jingkar pat ia gajing sait lem jong kiriu kuoi kam tam ie iki balai syak jiet banduai ban ia sait da benta jong ki bakini iki balai syak jiet ki sedem pelup
kum ka dak jong ka jing sngorin ko para bangej baiet tungin adwai hau blai ukpa badon bortam bon teker hai ge chinga e bat ge chingker khu chung u halor kine ki shakri chung u ki bala shajiet na ka banta ka kamlando so blai ki wei kin ya yeng ki bala bandam ko siu kendam ko siu duai na ka banta kini kilando
Ignatius Bakun. Ko John Maria Vianney Bakun. Ko Martin Bakun. Ko Andreas Bakun. Ko Ryukhoj Barojong Ublay. Ko Ryukhoj Barojong Ranggot Bentay. Kutray tu isneyangi. Nakijing snew baro. Nakapo baro. Nakajing yabom juku. Dakajing maya jong kajing long leng do jong me. Naka eryong erngit bat uperta. Tu isne yang ikinong po. Tu ya lambat tu ya dai kabalang baku jong me. Turi yau pa bakut ki bisyo bat ya kiling do baro. Tu ai jing sok bat jing atli hakiri baro. Tu penskam tu penklan yang ia kajing syakriya me. Tu kerku yakine kiba melaje. Tu kerku yakine kiba melaje. Batu penlong yaki kibaku. Tu kerku yakine kiba melaje. Batu penlong yaki kibaku. Batu riyaki nakabenta ki kamba kentang. Ku Jisu ku kunjung ublay bae. Ku Kristus ngabyangi. Ko try kan rat, but ko play chungi.
Tos ngau tos ngap yangi bat to the karhai halor kine ki khon chong me yaga jingkar khu chong man sim ba khu bat to pan khamti haki yakapor bat kai khtiar jongga jinglong lendo so blai khnang ba kine kiba ngitarwa hame ukpa be itsbun kin yo name yaga jingsan ran ka jing ten lenti bat ga jingkar khu shilanter ga jing em chongki dau Chris utrai chongi Benta kini belasya jien kin yang berkin let bendem kwa siu uling do asad unbu yalaki kti halor ka kli jong kini ki belasya jien haga jing jar jar klamong ei berbaro kiling do so blairu ki bedan lang haduan kin bu kti haga jing jar jar halor ka kli jong kini ki belasya jien
Benta kini giblai sya jiet kina yai beteng bandam kho siu khamat uling do asat. Bad uling do asat un piare laki kti ban duai ke jing duai jing pen kentang. Hey, toya don lembat ngi a blay try kan rat ko kpa bakhut ko blay badon bortam ko blay na bam chukut. Meu balong katlong bat kathamei jong ka buram bat ka kerdan long briu man briu. Meu balong unong sambenta bat unong the kerhai ye jingai e baro par. Mame na uba kaperthei kamaryang kami. Name da uba ki e ke baro ki ne bat kiskem. Mame ken ubalabu bat thung. Haki kerdan baper yakinong but nong rap bakerpang jong ukun jong meu Jesu Kris. Da ka bor bat ka ikhtiar umensim bukut. Kenang ba mendup penlongkur longdo ya upaj jong me. Nadu kajutang barim melami lami kikam balaseng labu dakanyam karukom kaken jablay. Hadin balatung ya Moses badu aron halor upaj jong me. Ban sensyar bat ban penkut penkentang ya u haga jing imblay. Melajid ya kirang kensai haga kerdan bat kaburam ka ijod kababut. Bat bakin don lem bat ki banyarap yaki hagi kambaro. Kumta harikan ja mela ailem ya kamensim trei kam bat ka ikhtiar Moses haka do nud jongki henyau paungut ki briu ki bala shempang bat da ka jingarap jongki ulasan syar kamsuk yau pa jongme. Kumta mela the karhai haki kun waron nakapor bat dakabor bat ka ikhtiar bapahu jong ukpa jongki kenang bakin dup don kilendo kumbat dawa kaan ban terwa ya gejing kenya ha ka ying kentang ka jing kenya ka balong ka dak jong gejing ab jing ong ya gejing bha baro ka bawan hadin habut kadu e ko kpa bakhut melapha sa kaperthai lau kun bu Jesu Kris kumunong lam kubor jong me bat ulendo rang ba jong kanyam karukom jongi. Bat ujisu lengbau mensim makut ulah terwaya lade hame kumu jing kenyau batlem. Bat ulah penlong ya ki apostol jong u ya ki baula pen kentang haga jing sisa. Kum kinong trailem ha ka ba pendep ya ka deiti jing long blay jong u. Nang ta melaai ha ki apostol kinong but nong rap ban pen bena ha ka perthai baro ka wei bat ban pen urlong ya ka sandur jong me ban pen im ya ukun ban riu. Te mentangi kerpat ya me a blay try kenrat baman ai hangi ru ya kat ya kibatlot kabor kabut ya kinong yarab lem kibay ngidon kam ban pendap hok ya kadaiti longdo so blay kabala hiar pateng syangi nadu ki apostol to ai ngi kerpat ya me ko kpabadon bortam ba kine ki khun chong me ya kabor ka ikhtiar bat ka buram ka ijot jong ka jinglong lendo so blay. Pentemai haki ka donud jongki yau mensim ka jingkut ai bakin next kem ha ka deiti lendo so blay jong ka kerdan ka baar ka bakil yo name a blay traikenrat bat da ka nuksa jong ka jingim jongki tokin hikay yakiway ya ka hok kasot bat ka akor ka buram. Toai ba kinlong kinong ya trailem babit dor jongi kenang badaga jinga rab lem jongki badaga jingai e jong mensim bakut ka kubor babha kan sei so kido nut jong babunu balang bat bandup priang hadu ka bukut kane ka sla perthei to kinlong lem bat ngi kinong bat kinong sam ya ki sakramen bakut jong me kenang baki pa jong me kin pentemai laga jingim leng baga jing khar sin daga nu ksiar rupa. Kenang bakin yo psa yo ptia na kedwan chong me kenang bakinong pop kin yo ya gajing pen yesuk bat bakin kibapang banyun kin la ban kibyang to ai bakin yaso lang bat ngi ko try kan rat haga duai ka pirat haga kerpat ka kerpon ya gajing snei chong me na ka benta ki pat ki ba mela pen kamti haki ban pej ban khmi badru na ka benta ka perthei baro ka wei hakane karukom ki jaj ban riu baro hasatlak ka perthei endala lumlang ha ukris kin kelalong uwei upai chong me bakumta kin dupura ka bat janai hakahima chong me
Dau Kris utrai chongi ukon chong me ubaim badu basen sharin kat bat me haga jingalong kawai chong mensim bakut ublay junom la junom. Kibasya penkentang mentakin yang banlej sekejaka bansa penpong jan lingdo daga jinga rap lam jong ki kimi ki pa bat ki lingdo ki blasya jiet ban rap ban penpong jan yeki hagre jing penpong jan sadon ro jing pensat iki ti jong ki daki kimi ki pa lan ki bahayeng kum kadak kabajule na ka benta jong ki khamta magapor bigidang rit kebalang ru kadak kebagidon kam jong kajing kershan bar kajing rap mar keliang. Kibasya penkentang isawan dem bon dem kho siu hakamat uling do asat bon sepen slek yaki niki bapen kentang da ku penyang krisma kabaju dairu ku penyang kabaju pen slek yaki lingdo bargi siem. Tau trai jongiu Jesu Kris. Yau bau kpa ulapan slek dau mensim bakut bat da kapor unri unsumar ya pi ba pindup penkut penkentang yau pat Kristan ba pintarwa ya gajing kenya hau play. Tau trai kenrad jongiu Jesu Kris. Yau ba ukpa ulapan slek dau mensim bakut bat da kabor jong u. Unri unsumar ya pi ba pindup penkut penkentang yau pat Kristan bat pintarwa ya kejengknya hau blay. Tau trai jongiu Jesu Kris. Yau ba ukpa ulapan slek dau mensim bakut bat da kabor unri unsumar ya pi ba pindup penkut penkentang yau pat Kristan ba pintarwa ya kejengknya hau blay. Mentau lingdo asat unsepen kamti haki lingdo batamai haki nikimba penkentang yau kupu berkawan kajing penkamti yakini baro ar kadikadak jong kajingai bor jong uling do asat ban kenya ya ka Eucharist bakut kumba Eucharist fulai bor ya ki apostle hakamiet kawai bakadu
to pediang ya ga jing terwa upaj bakuj ya ga bapi terwa hau blai traken rat da perkhat bat sengutu bha ya ga bapi le penyadai dor ya la de bat kanyam karukom ka bapi pendap penyadai dur ya la ga jing im ka jing maya ka ding pena utrai to pediang ya ga jing terwa upaj bakuj ya ga bapi terwa hau blai traken rat da perkhat bat sengutu bha ya ga bapi le penyadai dor ya la de bat kanyam karukom ka bapi pendap penyadai dur ya la ga jing im ka jing maya ka ding pena utrai to pediang ya ga jing terwa upaj bakuj ya ga bapi terwa hau blai traken rat da perkhat bat da sengutu bha ya ga bapi le penyadai dor ya la de bat kanyam karukom ka bapi pendap penyadai dur ya la ga jing im ka jing maya ka ding pena utrai Kuin men kupara tugin ya kimen ngin ya risa pi ki pa ju blai tugin ya shat kimen baro kham tam e bakini ki khon ki ti jong pi kin men ki para jungi kilalong kiling do ki bapura ju blai nang roy ka balang nang yar ka himau blai nang skam ka niam ka rukom ngilayo sa laingut kiling do ki bathamai tugin ai ka jing thap ti Kiling do sa baro kiling do kisapiam yaki kiling do yakini kiling do bathamai bankit bok bankit riang naga benta jongki kat ba kiling do kat ba kiling do sa bar kiling do kidang age jing khublai kat pare kwaya ban yalam chika jing ruai naga korling kedop ke nambar ke ba khat pra naga linti beneng ke nambar saus pa ar phosau Ka
temai bikin wan banai ku blai cik kemat. Ya ki bayi jong ki pada temai bikin wan lem kemat wan banai ku blai. Bagi lindo ba temai rikin pai ki pai ba. Bagi pai ba rikin pai ki besgawa bin yang ban kawe iki lama ka bakwai kadang riat kan baga jing ruai. Sebab yang baru ki pai dungai baru. Lindo batumai ki sangwe ki kawe ki ti jo ki banai ka ji ku blai pi ki pa jo blai baro. Lindo batumai sebab wan kam se kemat banai ka ji kawe ki ti ki pa rungai baro. Bahagia ngap cho sangat si sibit besar ke jing kublai sibit abi yang bahagia. Kena ke jing tap ti biang yang giling do bat mai. Mentagin beteng dah ke jing terua sebasyang.
kohmen ko para baga jingknya jonga bat jong pi kalong ka bapriang hun na kmadu blay pa badon bor baro Try yang jingknya nagpi jong pi na kabenta jingya ro baga pram ka keteng jongu ka jingmentoy ni bayabalang ko jongu baro kaway ngi terwa hame ko try ya jingknya jingpen yesu da ka bakar paret ba leng baga jingya side lem jong ka kmaria kakmi basoti chongu blay badu Joseph bakut me pen scam yaki yengki sem jongi haga chinga e bat ka ching suk chong me dau kresu try chongi who try on don rain ka hat bat pi rain ka bat piru to can tell yala ki donu ni can tell yaki shautra tongin aingu yau try u blay chongi da shisha kalong ka basong hok bat ka badai kadai ti chungi bat ka ching panehim yahangi haman la ka por bagajaka banaingu yame ko kanrat ko pa bakut ko blay badon bor bat bam chukut leng bau try chongi uchi Jesu Christ ubaha ka ching long blay ba omla yo iya u ulapau ha ka ching long briu ka bangim la bahan yo i hakani kaching maya kabas ngau ping kabangi rakhe utayo balakana bam chukut lakaya u hakapohor kenang banda lalum lang halade yagata baro kabalasha kentat un pentemai biang yake ke baro shagaching bha barun khot biang yo benreo balasakma shaka himabne bat kumta ngi pertajam ha kacing lanyam kabakmen kat bareng kat bat barok yang el bat kiriuku ngi penpena bat ngi aya kacing ya ro ya mehe Naka koding kedop ke nambal arpoar naka linti beneng ke nambal lai spark ndai polai Jublay mentang lapoy ha kapor kentang ting kerpat ipi subha bani kliap choi ki satri man play jingmut naga benta kani ka jing duai kentang yu kupu berkawan Dashi sham melong bakut ko try bat kadai hok babaro ki bamalatau kin yaro yame namarling bau kun chong meu try chung yu Jesu Christ daga bor bat gaching tray chung man sim bakut me ai ching im bat me pen kut pen kentang yaki ke baro bat mem jusange banlum halade yalau paj knang banadu bami shadu basep kasngi enterwa ka kenya ka kriam bakut sha ka kerteng chong me
Namar kata ko trai ngikar parit yame bada uju mensim mensngop ha ban pen ko yakini kicing ai ba kibang iwanra ba en pen kentang yaki bakin kelalong kamet bat kesnam chong trai chongi Yesus Kristus ukun chong me yau ba la hukum yangi ban pen menta yakine kicing maya namar mauhi hakamiet belai tino yau ula shim yau kupu bad degabat aingu yame ula dwai kerku ula kedia yau ula ai yau halakisendran uang to shim bad tobam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jong pi ha kaju karukam endala layabam ula shim ya kakuri bad degaba aingu yame ula dwai kerku badula ai ya kahalaki sendran uang to shim bato di nakane pibaro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jongga jutang batmai badbam cukut ya kaban penmi na kabanta jong pi bad na kabanta ki babun na kabanta kacing map ya kipop to le yakane bankan mau yanga kacing maya chong kacing namar kata ko try kat bangi penmenta ya gajing syashitom bapelaj im jong ukun jong me ya gajing mi pat badon buram jong u bad ya gajing kiu jong u shabneng badru kat bangi ap khmilanti gajing wan biang jong u ngitarwas ngungu hame ya kane gajing kinya ka bakuj bad ka baim ngikar pat ya me to pej ya gajing terwa kenya jong ka balang jong me bat to kubur ya ucing kinyau bad gajing yap jong u melamon ban penyesuk yangi bad mehi toai bamangi kebain psa da kamet bad kasnam jong kun jong me bad ya kabain pendap dong mensim baku jong u ngin kelalong kawai kamet kawai kamensim hau kris do un pencana yangi banlong kecing terwa bom jukut hame kenang bangin yo ya kanong pateng lambat kibala jet jong me kerpang rengkat bat kamaria testi bakot kakmi jong ublay rengkat bat u Joseph bakot ukor kurim jongka lambat ki apostol bakot bat ki martir bakrau buram rengkat bat ki rukut baro hakiba ngishanya banyo jingarab nak jingya sait lem baklam kot jongki hakmat jong me Nikir paat ko try bu ne ujing kenya jing penia suk jongi un penroy ka suk ka sign berka jing peniem ya ka parthei bro ka wei to sngo bha man pen skam ha ka jing e bar ka jing e ya ka balang pelkrem hangne hasla parthei ringkat bu sakri jung me u Francis u pa bu ko jongi pat u Wilbert Marwain bishop jongi kena huan ki bishop kiling do baro padu pai baro yuba melapan long ujong me to snga bha to snga pi ki jing duai jong kane ka ying kasam kameme la khot banya lum lang hakma jong me kukpa ba e basbon hak ji snei jong me
Talum lang halade ikon jong me baro kibala pen sapriang hasas la kaparte. Ya kihinmen kipara jongi senrang bat kentai kibala kladno bat kitoy baro kibal pensu bahaya me. Shwa bakin kladno na kene kajing im. Kerpang na kebenta ime ipa jong ifara jitendis so syang. Iba Tarsis Marngar badikong Etilda Sosyang, Ipa Jong Ifada Lamper Lending Do, Iba Blesius Wanyang. Topdiang yaki da kajing iet syaka hima jong me. Hangta ngi kermen bandon, bad nginya hun lang da keburom jong me. Da ukris utra jongi ubad meta say hak pertai yabaro kijing baha. Da'u lembadu badha'u kan long hameu bleu pa badon bor haga cingalong kawai chung men sem bakut baro kaburam bat kacinyaro chunom la chunom. Kumbala hukum ingi daunong panim bat kumbala hikai ngi dekak tien blai ngi nut bandua hai ku pachongi babne kan long kabaku ka kerteng chong me kan wan kahima chong me kan long kamon chong me haka kendau kumbabne to ayang menta kejimbang chongi kabahala kasmi bato mapyang iya kiring kang chongi kumbangi rumima ya kibales niryangi batwat yalam yangi shaka jing penshoy Henry to pelayani nakabasmi to pelajeng ingi kerpat ko try negajeng sneu baro hagajeng sbon jong me to ajeng sok jeng san kisngi chongi krang ba dagajeng arab gajeng snei chong mengin laj barbor nakapop bat ngin yo jeng ada negajeng jenjar baro kat bang nap kmilanti gajeng kermen bakut Badik jingwan paconong panim chongi o Jesu Christ. Namar ka jong nilalong kahima, ka jong ni kaborbat kaburong, junom la junom. Go try Jesu Christ me belong hak apostol chong me. Kajing sungai api, kajing suk jungangai api. Wat pe jaki pop jong in rai kajing e jong kabalang jong me. Pada kajing sebon jong me to ay kai kajing suk. Bat jing atli kawai kat kum kamon jong me. Mame ba em bad basan sha chunom la chunom. Kajing suku try kanon barabo horeng kat bat pi. Dunia teruai kedak kajing suk iwei ha iwei pat. Amen.
kami kun lang broad jong oblay hakmi ubakit no ikipop jong kapertay sukito kibala shakot sa gajing kawai jong kun lang broad ko kun ra nong shungha rung po kaying chunga grace na shikantin kam sim chunga kam sakte kam map pat kasnam kris kan ringa shikching imbam chukut Pinaga benta kajing pediang ke communion kajing sam communion kiling do kelaban sim communion nang dia ban sam bandang tar kodon ban sam communion pila ban sim yang nasti sedian na podium naga benta kajing sam communion. I request all the fathers for the distribution of the Holy Communion. For some, you can collect from here, and the others can go at the back from the podium. You can collect the Holy Communion from there for the distribution of the Holy Communion. Nagabenta ki pa jong blay nagabenta ka jing pediang communion bakho ikerpa di pi bepinlet ki jaka bisadon kiling do kamta me kini ki jaka baladon kila mali tiki sawan kiling do hakitu ki jaka nagabenta ka jing sam communion bakho ye ki wei pat ki para bangai na ki wei pat kin hun balang ikerpa di pi ro ni sim bentalang bat ki ki jing duai warla pimla ban pediang ya ka eucharist bakho ye communion Rai kerpat pipin duai, dah kejing duai, ya sim bentah dah kejing duai, wala pim lak ban pediang ya communion. Naga korling kedop kenambar keba arpausan, naga linti beneng kenambar shis pa prapau. Pilaban pediang lagi pada temai hi. Tangi ki bahayeng juga pada temai pilaban pediang communion lagi pada temai. Berkat ku berkawan. Berkat kemek berkesenam jung Yesus. Love.
Nagakodling kedop kanambar kaba arpo hunriu. Nagalinti beneng kanamba shis pa pra popra. Gerpat katugan ding sister ro basubha bani lem station bani rap ban sam communion. Gerpat sister ro subha bani lem station hampo podium ban sim communion. Naga benta ban sam lem badang don sakumba shikau kat santeli ki communion. Badang don ka ban sam. Nagakodling kedop kanambar arpo nyau. Nagalinti beneng kanambar ars pa pra. Sana
Hadian bangila yo pediang yu Jisu, bangila duai puson jarjah lagu mensiam. Mentau ling do asan, unsa duai penkut ya gajing liat nyam. Bat ay gajing kerku ya giling do bathamai bat yang ibaro. Baradin katang isa ngapi kentia na giling do bathamai bat yo jigerku bekerpang naki. Sebang dia yang. Ngin ya duai. Tunggu lagi klik nak mata gajing kerku. Kokpa bais naitam to penlong yakito kiba malapen klan da ka sakramen na beneng bakin ya pertu buat ya kenuksa jong ka ying ka sembekut knang ba hadin ka jing tenju jong ka ne ka jing im ngin la ban ya don lem don lang ringkat bat ki si junam dau kris utrai jongi. Amen. Utrai udon ringkat bat pi. Tunggu lagi jongki kli nak bentar ke jingkerku. To blay badan bor boro bat bayis nei ubah ke jingwan baning kong jong kun bala kamar wei jongu pi pedang subha de ke jinget bat ya ke jingwan biang jongu penap kmelenti un penlong ya pi ki bakui da ke jing palang jong ke jingwan ukres badun pendap kerhai ya pi de ke jingkerku jongu. Katba pidang mare ya katong jong kane ke jing im ton penlong ya pi ki bas kem ha ke jinget ki ba kemen ha ke jingkermen bat ki ba seiso ha ki kamis nei to ya pi ki ba shat kemen menta de ke jingru blai ha ke jingwan long do jong unong suspa jongi un pendap kerhai de ke bainong jong ke jing im bam cukut ha ba wan biang ha ke buram jong u bat ke jingkerku jong blai badon bor barok pa badu kun, badu mensim bakut kan hiar halor jong pi, bat kan sa bat pi junam. Kia lesuk kamas kalawai. Isnao ya ublay. Teshwaba kilendo sumbashong. Suaba kilendo ken ai kine kilendo thamai ken ai ya pi ya ke jingkerku wat pet pinyo ya ke jingkerku ke ba nengkong na kine kilendo thamai ngi ai ke jingku blai congratulation ya ki ya kene ke jingjob ke ba krau ke ba blai ulap penlong ya ki lengba ke balang kilendo jong u shabam jukut te ko men ko para ko mangilas dang ya ka Jubilee jong usnem arajar pusan jong kabalang salun sar baro kapertei nga kentu ya pi baro ba pindon pinduai kadon kawai ka jingduai ka bakerpang ka ba kadaisis ka lapen kre bat ki lendo kin sa shim ya kine man la ka parish kin penlong ya ka jingduai man ka sngi ublai lane man ka sngi haba don ka mas bukut ken penlong ya kene kicing duai ken jun duai kerpang yau ne usnem Jubilee arajar arpusan kan sadon kawai kalama man la ka parish hapo parish ken sara ya kene kalama kumbaga don hangne ka Jubilee kalama Jubilee jong arajar arpusan jong ka balang salun sar walada pidon kiwai ki Jubilee po jong ki balang chnong hendrai lene po parish kane ka lama Jubilee jong ka balang salun sar kan sa don tang hapo parish nang ta kumulong ya pi kilendo ki badon hangne subha man ka parish kin shim ya kawai kalama bad ya ki jingduai ki bala prin na ka benta banduai ki para bangit sa shim na father hangne sa shim nang ne shibet nang ta kawai pat ka jing pen bana shwa ban ai ka jing pen bana ai ka jing lai trei jongki hakane ke sengu trai banwan kan sadon sakawai ke jingken tang lendo ha po rambrai ya wei dikon te ki sengu bha ki bala ngen yalet kerpang ha po rambrai namar ka de kasin ka baningkong baka paris rambrai ka penmi ya lendo sakate ka paris ngi duai nam ta chung i bat ngi
kit bok kit riang bat ngi kersan ya I dakaba mangiru ngin ya lej kat bala nang ta chipau kat wei kat ar kan mau ki samla jong penai Januari ki samla kan sadon hapo mau pat ka NDCYM jong ka diocese ki samla jong ka diocese ngo ba cha mau pat kat o chipau kat wei kat ar nang ta kat sau kat san kan riu ka jong kilong kemi ka ban salong ha po kenshi sngo ba kilong kemi jong ka diocese baro kin sadon sha po kenshi te kilendo kiruniam ki pait rungai ngin ya penslur bat ngin lej ringkat bat ki samla bat kilong kemi bat kilong kpa te kilong kpa kin salong arpusau arpusan arpun riu ha mau pat paris biang sati sha dolun te kani ru na ka banta jongki mentau benai ngin ya mi pajba na ka banta ki samla ki long kemi bat ki rangba jongi te tang kini shwa bangan ai kani ki jing pentip te kan mau ba man la ka paris haman la ka balang penlong ya ki jing duai ai ngu yau blei house nem thamai ne lai phuwei jan met penlong berbor ke jing duai ai ngu yau blei na ka bantau snem arajar arpusan arajar arpusau pat sedang yau snem arajar arpusan da kecing duai kecing rublei kenang bau blei un tin nanti bat ngi kermen da kecing kermen kebab ha na ke bantau ne snem arajar arpusan te kecing trei jong kini ki padar thamai I Father Jenes Imli in satrei in Saletrei ha Saint Joseph Seminary in Salong Udin jong ka seminary Idikon Lamperlin Lingdo OCD oh diko sorry danglong dikon biang to sorry I Father Lamperlin Lingdo OCD in Saletrei Sha kum missionary Sha Chengai Sha Calcutta in Saletrei Sha Calcutta I Father Jitendis Sokshang SDB Mairu Saletrei kum missionary Saletrei Sha Tripura tengi kit bokit wiang naga benta kine ki lendo batmai jongi naga benta ka mission jongki bat naga benta ka brisowan ke ba maki kin satrei ha kini ki caka ke ba maki kin salej bentrei tingai kit bokit kublai kit bokit wiang yaki tementa kumni in sayo sngo ya ke cingkren na kine ki lendo batmai jongi bat ke cingkerku ke jongki te haden kata kan sadon ka jing pelaj pajba ya ka magazine lane ka ho jong kane ka parish ka cingdap ka cingrakhe penkut yau job yau snem jubilee arajar pusau te sombha ki padar temai I know you try naba ulong basbun babha ong kasam shispa katpra ngis ngongu yabe kublei namar kaching e bat kaching e bamela the kaching em jongi kamtam kijing kerku hakani kasngi dakado not kabas ngauret ni penpau kaching ngongu kabakrau kamtam ya kaching khot ban long kinong trei hakapri so wan jongme Ikwa ban penpau ya kejeng sungguh kebakrau ya Bishop Wilbert Marwin inong syarai jong kejalan yam nong stoin nak benta kejeng sebun bat kejeng kloy ban penkentang lendok so blai yangi tu blai unang yai kerku ya pi katba pidang yalam ya pait ublai haga kerteng jong u ya I Father Anselm ibadai Vicar General jong Diocese jongi kublai shibun ba pida don rengkat lembat ngi ngidap da kejing sengu ru ya ki
ya i Padar provincial jong ka Seng selection province Shillong province. Badi regional superior jong ka Seng OCD. Kibalaya wan ban senran lam yang i bad ban sakhi ya kane kasngi. I ai kacing kuplay ka bakar pang ya i Padar rang ba jong kane ka parish nong kasen. Bala tray shitam na kabenta kacing job jong kane kasngi penkod ya ka Jubilee rupa jong ka parish bat kacing kentang lenda. To blain kerku kacing tray shitam jong pi. Kumjuro ngis ngongo ya i Padar Kaspar ibadah i Padar senrap jong kane ka parish nak benta kacing kersan berkacing ai bot jong pi hak ban pen kre ya kane kasngi. Ngai kacing sengo kelum ya baro itu kibala tray shitam ban pen biang ya kicing pen kre kabadai bat ka jingle nyam menta kasngi bat kiwe de ki program ya ki sister jong kalum jing shai auxilium convent moro Fatima convent ki katekes kirang ba balang ki sangrang ba sanglong kmi sang samla jong kene ka parish i Father Johnny nongkri bala pediang banlong duhalia akbade bat kacingla nyam menta kasngi ngis ngongo ya kinong hikai ki bala hikai yangi haki school ba per kamtam ya ki rector bat ki wede ki formator jong ki seminary ki bala ai kacing hikai ban penkre banlong dan do bat reunion ngai kacing kublai ro ya ki Padar ki sister bat ki wede ki reunion ki badai nakane ka parish jong ni ai ngoi ublai bakrau ubra ibit berajit ini kum kita kiban cerai ke kabrir sawan gujenggu hakane ka klip mat ikwa ban penpau ka jisengu imei bad ipa befliasio thu e ka jingkhot u play ulai hangi kijingerap baklembo kendon bar kijing e jungpi klapen slur shibun yangi pan poi sekathong ya phi ki men ki para ki mena imaisan ki kor bar ki kha bar ki bahing asam barok khoi kaching don jung phi menta kasngi kapandap miar ki dono jungi ta kaching kemen kaching Christian kaching aimen sim bar kaching e jung phi ki long ki tenrai bapen su thit ya kani kaching khot nisngo hun ban yo kumapi hakaching im jungi himdon ai ban ayapi rei tang ublei try kanrat un kerku kerdo iki kam ki chumot ki jumprkhat war ki jim jung phi ki beman kasngi kublei shibun ya pi ki parlok ki banajan bad na jengai kublei shibun ba pilale stom banwan senran banduwai bad aimen sim yangi ya ki Padar ki sister ki para banget para parlok jong ki parish ki bang ila pendap ya kedai kunat ministry jongi kublai shibun ya ki jing duai ba ki jing ai men sim jong piangi ya pi ki nong mikmat ki nong yalam snong bat ki teman basan ki pastor ki nong yalam na ki we ki kunhon balang kublai shibun ya ka jing adon lang jong pi bat ngi menta kasngi ya pi ki komiti baro ki bala tristom med labasngi ya ki pai ringet jong ka Paris jongi ki bala no med ban mensiam na ka benta ka jing job jong ka nekasngi ya pi ki nong chat ki volunteer ki traffic ka choir ka sound system ka media bat baro ki bala ya don benta ha ka nekasngi ban penlong ya ka nekasngi ka ba ipu iping bat ka ba yaj bet yaj renti Kelam daklet ni sngongo ya Sister Rose FMA ibalasu ni tenat ya kini kijan jungi menta kasngi. Bat ya baro kibalaya don benta ha kabayadai barkan kasngi. Ngimla banjar kerteng lut ya baro rengi sngongo sikadai ya pi. Ni duai bo blai un kerku kerdo ya pi ya ki kam ki jam ki jong pi ya ki ying ki sem ki jong pi. We take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to our friends from Tripura, Assam, and all those who have come from far and near to witness this day, to bless us by your presence.
Special thanks to the Jesus Youth and to all those who have been part and parcel of our journey. Thank you one and all. God bless you. Happy Christmas and Happy New Year. Subhaya yang baru sayo ya kecing kerku naki pada temai hadin kane sadon ka jing pelaj ya ke kot ke magasin jong kane ke Paris. Utrai undon rengkat bathi Ublay badan bor baro unkerku yapi Ukpa ukun badmen sembakun Amen. Tapi Shwa bangin pelaj souvenir nakaliang jong ki kebahing asam jongi I dikon I fada lamperlin bai fada jitandis ngipen krek jing ais ngobaha nak bentai bishop jongi ki I fada VG fada provincial nabro artili ki seng tes ngobaha khot ki bahing asam jongi banwan chakmat ban penku buramnya ki fada jongi Subhashong Blai shibun ya ki kwayar ki belar wai sultanat blai shibun ya baru ki bala simbenta sungu kemen hakane ga jingle niam ka bakar pang menta gasmi kumbai bishop manila pentip sepangki lama baki jing duai hudus nem jubilee te kerpat iki Paris priest bali ki assistant Paris priest jong ki Paris baper ki bahap haka diocese jongi pila ban yo yakini ki lama bat yakini ki kot lingkrap jing duai tengah kot di pada ansem lawan ra di pada James sang po ing Paris ya ifada John SDB INS provincial Shillong ya I vice provincial jong OCD ya I parish priest jong Kanongkasen ifada John Albert Runtatiang ya assistant parish priest ifada Gaspar Walang I parish priest jong Kamau Kerwat ifada Alfonso Walang bat kumjuru ya ifada Johnny Nongkenre Fada Gaspar subhan ifada Alfons ifada Johnny Kejipan kan mau biang ki Father Paris priest ki assistant pila ban yo yakini ki lama bat yakini ki jing duai jung snam jubilee pila ban yo nang ni po ing Paris I Father James Anderson I mission procurator lawan ra pensup hayapi pila ban yo nang ni po ing Paris. Once again I request all the parish priests and the assistant parish priests of all the parishes that is under our jurisdiction of Nongstoin Diocese. You can collect for your convenience. Father James Anderson has brought all these flag and the prayers for this jubilee year. You can collect from the presbytery from the parish. Ngiangu yo blay try kan ran namta ka jing job jong kan kasni bar kerpang ngiangu yo blay try kan ran bagar dagini ki Alphonse nem bo blay lakur khu ko do yangi ya ka St John Mary Vini parish Ngilaroy ha ka jing em met ban mansim utrai ulakur khu yangi daga jing khot ba ulapunyo yangi ya kiruniam kelendo so blay ban kerpang ha ka resngi jong ka jing penhat perdano ya gani ka jubilee rupa jong ka parish jungi ngilayo ya sa angot ki fadar ki balayo ban penkentang manta kasngi now kani ka parish ka jungi Kasam kenai pusan iwe to aingu bat rayo ro berboyo try jungi ubulong umosyang nong penem jungi temata kum kadak jong kajing sa kan mau tempang ngi khot dia bishop be jungi ba insa pelaj ba ya kan ka thup sa jing kan mau ka souvenir jong ka Paris nong kasen ke jungi tonga penbena menta bat nga pelaj ya kene ka kot souvenir jong ka jingkhang ya ka jubilee jong ka Saint Mary Vianney parish nong kasen Hagade ko por ngakarpat ya Father John Paris Jungi ban ai ya kawai souvenir hai bishop e jungi
ngikot ro ya ifran anslam berwan syakmat ban pedang ya kini kakon na ikti jang if frajan ngikot ro ya provincial ifarjon sosiema provincial jang ka Shillong Province ban siem ye ni ai sopa nantang ngikot ro ya vice provincial iban sa siem ya kini kakon hakakateng jong ifaratuni mutapan ibadai provincial jong St. Joseph OCD ngikot ya Father Simeon to kublish bunne tangkato tingidon kini kikot kapangin saai ya ki fada jungi ki balai ki jing nok senyang ya ki jing thok jungki bat ya ki message ha ke kot sa jing kan mau jong kapade jungi ngin saai ya ki fada shibet te kene kalong ki jing khot subha ya baro ki sisa ki fada kitu baro ki bla sha khot subha bang ngin ya lai lang ha ke jaka bala pen kre bangin yo ban ya bam jalang hang te po school Don Bosco Media Network Shillong Province MBC Television, presenting the DBMN TV OTT app, your single stop to stream content from Megalia on OTT platforms with free subscription fee. You can now easily access your favorite local news both in Khasi and English, Kakanta Ki Samla, Kasurkan Ot, and other many programs on the Android TV with the DBMN TV OTT app. Here's how it works. Just simply start by scrolling to the Apps tab on the home screen of your Android TV. Select the Google Play Store app. Next, search for DBMN TV, and once the DBMN TV app appears on your screen, click on the Install button. After the installation is done, click on Open to start the OTT DBMN TV app. Once the app appears on your TV, you can watch any content that are available on the home screen or directly take the live preview to follow our daily programs. Install the DBMN TV OTT app to get the best viewing experience on your big TV screen. Now enjoy various local programs in Khasi and English on your big TV screen.